Mmusa kgotla wa Tshwane le badula setilo ba section 79 ba buisane le babega dikgang kwa Pretoria malebana le go sa utlwaneng mabapi le makwalo a mabedi a thulanang a Meiyara yo rola marapo. Mo lekwalo la bobedi, Williams a re o tlile go rola marapo mo bokhutlong ba kgwedi eno. Fela kgotla ke yona e na le lefoko la bofelo mo morerong ono. Fa kgotla e ka amogela lekwalo la ntlha, komiti ya Meiyara ya Tshwane e tlile go phutlhama ka gangwe. The meeting I postponed. I think I'd like to refer you back to the ordinary council sitting of 26th of January, where we considered the annual report. Report together with the AG report served and was approved on that particular sitting, the ordinary sitting of council of the 26th. Tito kgang ya go rola marapo ga Meiyara ke pegelo ya moruni kakaretso e senotseng fa gona le diranta di le dibilione tse di dirisitsweng botlhaswa ke Meiyara wa Tshwane a le esi yo a tsereng maikarabelo mme a rola marapo fela maikarabelo a balekane ba bangwe ba puso tshwaraganelo ya kgotla toropo eno ke a feng. A very difficult question in that council is a collective of both the governing coalition and the opposition. Everything that happens is approved by council. Mmusa kgotla o ne a lebanwa ke di vote di le nne tsa go tlhoka boikanyego e lengwe kgatlhanong le Meiyara seme segolo le kgotla yotlhe. Motsamaisi wa toropo Johan Metal le badula setilo ba section 79 le bona ba ne ba lebanwa ke e lengwe ka ntlha go retelelwa ke go dira tiro ya bona. Fela modula setilo wa badula ditilo a re ga go phoso epe ka seno. If anybody failed right up to council, then it's all councillors. So we were just leading, we were just ensuring that the meetings do take place. So it's not us who are actually doing oversight. Gabagare Meiyara yo rola marapo ke ena a thapileng tokololo ya komiti ya Meiyara wa matlole Peter Sutton go nna Meiyara wa nama o sa tshwere. He also appoints an acting mayor. Have you seen that? Which legislation? Because mayors are appointed or elected by council, not individual in a boardroom says, no, I'm resigning, then I'm appointing a friend of mine in Waterkloof to be a mayor. It's not done. Go latela tumalano e saenilweng ya puso tshwaraganelo setlhopha jaanong se letile go bona gore DA e tlile go tsitsinya mang go nna ntlhopheng wa bo Meiyara. Topo ya bona e kgolo ke go tlhopha motho yo tsepameng yo tla busetsang serodumo le tsepamo mo pusong tshwaraganelo.